bor, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli og'aya, yaxshi birodarlar. Xo'p, bon taraf Shahzodbek do'stimiz, ukamiz, shunday Al-Xorazmiy sovxozda shunday tadbirkorlikni yo'lga qo'yib beribdilar. Shahzodbek Gamburg taom menyusi meni oldimizda. Xo'p, hurmatli do'stlar, sovxozimizda shunday gamburgxona yo'lga qo'yildi. Bemalol kelaverasiz. Hozirni do'stimiz bilan ham bir qator yurmashib o'tamiz. Qachon ochilgani, bir soat nechacha bo'lib o'tadi, faoliyat nechacha bo'ladi, nov mahsulotlar bor, hammasini bir qator gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, yaxshimi? Harmonlar muborak bo'lsin. Rahmat. Iloyim, bardavom bo'lsin. Bundan ham yaxshi, bundan ham yangi tadbirkorlik nalarni ham kutib qolamiz. Iloyim. Xudo xolasa. Xo'p, shunda nov narsalar yo'lga qo'yildi hozir bu yerda. Bu yerda gamburg, somsa, shashlik, morojniy, Qalb-paradon, aha. Hozircha shundaylar. Endi ish faoliyati nechadan nechacha bo'ladi? Ish faoliyati 12:30 man, kechki 12 gacha. Ba'zilar kun ham ishlaydi. Ishlaydi. Va yaxshi. O'zi sovxozda mendan gamburgxona hali yo'q edi. Endi raqam bor edi, lekin vaqtincha ochilib, keyin ilingan edi. Xabar topgan bo'lsam. Lekin aynan men uchun kerakli bo'ladigan narsa ochildi deb o'ylayman. Ko'pchilik uchun ham, hamma uchun ham. Misol uchun qaranglayni, elatimizda yo'q. Kimnidir yeyasi keladi, misol uchun oddiy hol men ham yeyasim keladi. Har vaqtdan yeyasing kelsa, nera borasan? Xonqa borasan, yo'lga chiqib, уже marsrutka topasandan ya taksi chaqirib borib kelishingga to'g'ri keladi. Hozirni soat kechki 11-12 birlarda masalan borib yeyasi kelgan odamlar bo'ladi. Shuning uchun ham bu yer aynan qulay deb o'ylayman. Xo'p, keyin necha odam taxminan sig'adingni bera yesalar? Taxminan 5 odamdan bo'lganda bir 40 odam. Yana shu 40 odam sig'adi. Stollar bir davra 5 odam polni sig'adi, 5-6 odam sig'adi. Yaxshi, ma'qul. Sovxoz bo'yicha dastavkamiz ham bor. Ha, shuni so'rash ekan, dastavka besplatni. Besplatni. Ma'qul. O'sha 12:30 man, kechki 12 gacha dastavka qilsalar, olib beramiz eshikni oldidan. Zakaz qarab. Keyin usullardan yana Fanta, yana Mojito, Flash, adrenalin bunday narsalar bor ekan. Alkogol mahsuloti yo'q. Yo'q. Hozircha yo'q. Yaxshi. Keyin mahsulotlarning bahosini aytib o'tadigan bo'lsak, gamburg necha so'mdan, shashlik necha so'm, somsa necha so'm? Gamburg 15 mingdan, somsa 12 mingdan, shashliklarimiz ham 12 mingdan. Dastavka ham shu bahodan boradi. Telefon nomerlarini ekranni pastimda qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, gaplashib, dastavka xizmatlarini yo'lga qo'ysangiz bo'ladi, bemalol. Keyin yana 12 birlarda ochildi ham deylik. Keyin kechki 12 biracha xizmat ko'rsatsam shunda. Va. Klientga qarab. Klientga qarab. Yaxshi. Xo'p, keyin kameralar ham qo'yilgan ekan. Kamera bor, 5 ondan, 3 ondan. Tabii buni lekin zo'r tuzibsa lekin, aynan. Reklama bo'ladi-da. Yo'q, ajoyib, gap yo'q. Men birinchi ko'rishim lekin buni ko'rmagan ekanman. Hozircha necha metr bo'ldi bu shunda? Yuqori 1 metri 2 mi? 2,5 mi? Shunday bo'lishi kerak. Xo'shingizni bilmayman, internetdan ko'rib, normalnisini zakaz etdik, 3 kunda keldi, tayyorlab berdilar. Zo'r ekan. Ajoyib. Hop. Yaxshi. Ayniqsa maktabchilar ham ajoyib bo'ldi-da. Endi o'tgan vaqti, qarnachigan vaqti bemalol yetib ketaveradi. Hozirina bor gapni aytadigan bo'lsam, ko'pchilik reklama etish uchun adam chaqiradi, kelib 30 ko'radi, boshqa aytadi. Yo'q, men o'zim xolis
fikrim aytaman gözüm bilen görýänimmi. Mektepçiler gelip turtdu, şundan okatlanıp ham getip turtdu. Marojniydan ham alıp getip turtdu. U degeni aynan şu nokta mektepçiler üçün hem dım kulay da polyman. Keyin somsany üzeriniz tayarlaysam ya. Yok. Adam olduramız kankadan gelediler. Teyallapları yapıp giytediler. Kankalar özü eddelni adam geledi somsa üçün. Eddelni adam geledi. Bir yapılganda tandıran neçeden yapılan? 70 tane. 70 tane. Ava. 70 tane yapılan. Zor, acayip. Yapıyor. Keyin özüm halis fikrim aytadan bolsam, özüm köp jaylarda köçede okatlanaman, berde Hankada ürýänçde her xil kafe, restoranlara dum köp girýänmen. Yani şuna okşagan jaylaram köp girýänmen. Azı iki-ikine yep gördük. Şahsen özümle fikrimni aytadan bolsam, başka jaylardan değerli farkı yok. Göşülek hakikatdan köpegen men tam berdim lekin, действительно. Acayip, tamam zor, yaxşı pişken. Nany ham mazalı. Yine xuddi başka jaylarında heç hem kemçiliki yok. Yine acı burçu ba, sousu ba, piyazı ba, hemme nersesi jay-jayında. Tämi, duzu, man gep söz boluşu mümkün emas. Bana yaktı lekin. Hemmeni tefsiye kılaman şöyle gelip, okatlanıp, təminib, bir baxa berişlərinizə tefsiye kılıp kalaman. Yine azı sap bozu için de Balnisadayı işçiler bayına adamlar, Doğru. mallımlarımız var, bakçaçılarımız var, şulardan da safkelerini aparıp verdik. Yine bir nəsə. Gelip getirip yürüdük. Doğru. O nəsə ki, bu kolay. Yine bir nəsə aytacakman, mesela yine Balnisa deyəndə, Balnisada geçkisi mende işli dollaram boladı da. Misal üçün mektepte boluşu mümkün ya, karavulma kimdir, plus geçkisi men işli dollar üçün hem dım kolay dap oylayman. Bir ağız telefon urasız, zakaz beresiz, eldinden neçə dana somsa gerek, ya bulmasa başka nerse gerek mi, Gamburg mu, şaşlik mi, bemalal 5-10 minut tahminen şaşlik bilen Gamburg neçəli yoxda tayar bolad? Şaşlik Gamburg'ımızda bir 10 minutlara aparsa boladı. Lekin şaşlikimiz 15 minutlara zakaz akar aparad. Yani zakaz köp bolsa oturayt, tayarlanadı. Telefon urgan adama ben toşni vaqtdan aytaman da. Yani misal elde iste falan da ne şaşlik, falan Gamburg zakaz var. İşte tayar bolgandan keyin sizniki bir 15-20 minut atrafında baradı. Doğru. Yine iki adam birbirine kitme-kit zakaz etdi. Üçlənci adam telefon urgandan keyin sizden eldiğin iki adam var. Falan vaxtda təxminən zakaz boladı neçə dana, çətini taxlap bərin də. Doğru. Şunu aytiş gerek ki bəzi, qarab oturmaydı. Doğru. Yine bu nəyəm yazış gerek mi deyim ben? Yağı deşanda koyupsan bunu deyil, afişa. Yağı yazmak gerek mi? Prosto resimlerini çıkartıp koysan. Yukarıda yapıştırıp koymak esasıysa. Esası yapıştırılan lekin, bu doğru. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsak, agar siz Navro'z mahallasi, Oltin mahallasi, Qama mahallasidan keladigan bo'lsangiz, ko'pirdan tushib, ya'ni shu Shavot ko'piridan tushasiz, haykala urilasiz, haykaldan keyin chapa borsangiz, Almaz to'yxona joylashgan bo'ladi. Shundan o'ng tarafga qarab ketsangiz, o'zlarimizni mechit, Xanqa safxozining mechiti keladi. Oldingizda yo'l shundan chapa qarab aylanadı. Çapa qarab gelingizde üzerimizde 2 etaj var. Şundan çap tarafınıza şundan qarasanız Şahsat Gamburg deb yukarıda görünüp turibdi afişada. Endi geçki çıraqlanam yoqqa qo'yish kerakmi deyman da. Xudo xolasa ne etib qo'yibmiz aytib. Zakaz et. Projektor qo'yish kerak ekan. Bo'lmi, yapyapti, görsənib turadi xudo. Görünüp turadigan bo'ladi. Shundan bo'lsa kulay bo'ladi hamma topib kelish uchun. Ma'qul. Acayip. Yana bir yeri bor. Ne var? Bu yerni dedim qulay deb o'zim maqtab turganim emas. Men o'zim xolis gapim aytadigan bo'lsam, yosh o'langanlar bo'ladi-ku. Yosh o'langanlar bo'lsa, endi vaqt o'tadi, yirikchilik bo'ladi. Tabiiy hol bu. Hamma oilada bo'ladigan yirikchilik bo'lgan vaqti Gamburg egasi kelsa, Xanqaga ya Uryanchga borishga majbur bo'ladi. Doğru.
Həmən. Mən özümdən bolğan. Bir deyəndə, məsələn, gecki bu indi bizə düşünməyimiz ki, xatın qızlar üzəri belədi. Saat gecki 1, 2, 3-lərdən birdən bu qalışı mümkün. Şundayım. Məsələn, som sayəsi gəldi, yaxşı yəsi gəldi birdən. Keyin şu əməlləb bir maşın tapıb, sən xanqaha barıb, ürəyincə barıb, açıq cayını soğurab, sürüşdürüb tapıb barıb. Şunday vaqiələrin boluşunu əldinə alış üçün mənə şu yer gərək deyə oylayman. Bu özümün fikrim əlbəttə. Keyinçəlikən bulardan təşqarı nərsələr boluşu mümkünmü? Xuda xalasa var. Planlaşdırdığımız indi ləngilik etib aytamız Xuda xalasa. Kira. Ava. Acayip. Makul. İşçilər həmməsi bedənmi? Yox. İşçilər həmməsi bedənməz. Kamburqçumuz Xanqadan. Som saçımız ham Xanqadan. Həmmə nərsələr deyilətlərdən. Həmməsini özünü ustas etən yaxşı deyildi bu. Ava. Şimdi deyəndə bizlərdən şu som saçımız. Vallahi indi şagird düşkən valla. Ava. İşlə bürəyən. Makul. Makul. Acayip. Bir gündə Hamburg göçün çəli getər təxminən? Bir gündə əsası məni beyinə çıxarma bir həftə 10 günlər oldu. Ən birinci asqan günümüz 7 kilodan aspadik. Hazır Xuda xalasa şu bir gündə 20 kilo ətrafı getdi. Vay, zor. 7 kilodan 20 kiloya çıxdı. Acayip. Hazırdan klient ürəngən sahib. Şunlarla zor. Şahsen bana yaktılayacağım. Yine şu el atımızda adamlarından kəmində bir 30-40% iş öyle gəlib gördü. Təmini də atıb Təmini gördü, baxasını gördü. Öylərini aparıb bərdik, yenə özləri ayta verədi. İçkəkini. Şu yerə gəlib görgənlər, bizəni görüb durğan olsanıza kommentariya yazınlar kanı. Təmi yaxşımı, sizlərə yaxdımı, bu yer udobnimi, qulaymı sizə üçün? Əlbəttə, dastavka xidmətlərin barəkəynə, bepul, şunun içində əmməsi. Xullas, bir gəp söz bilən aytadan olmasaq, telefon nömrələrini pəstə caylab qoyubmuz, bemalal əlaqəyə çıxıb, gəpləşib, misal üçün şu fəaliyyət vaxtından təşqarıqan, məsələn 12 bolşunu kütməyin, 8 bolamı, 9 bolamı, farkı yox. Telefonlaşıb, qaçan açılışını, yoki bir açıq əkənlikini bilib, gəpləşib, neçə som əkənlikini bir qatar sorab sürüşdürüb, gəlsəngizlərəm boladı. Əlbəttə, nan çay içində deyəndin, bemalal gələ verəsə, səni həmmənizni Əl-Xarazmi Savxozdakı Xanqa tüməni Şəxsat Hamburg Premium mu? Premium Hamburg fanada kütük qalanır. Bemalal gələ verəsə.